جنین اگم پاک بیت چوتی ہمی مہواریا پجرا پیسر ز پجر بانگا پیسر کمو پاک بیت بلے غسلی نکتا دا پجرا رند ز بانگ بیت رندہ غسلی کو ای روچگی ایڈولا صحیح ہے اگا ای روچ بدل دارگیا جنین اگم پکا بیت کہ پاک بیتا چا پجر بانگا پیسر و پجر بانگ بیت دنگا ای اختصال نکتا غسل نکتا او تی روچگی بداریتے توری غسل بکان چا پجر بانگا رند پروانی ای روچگی صحیح ہے روچگی بدل پدا دارگ نلوٹا بلے ہنچو ما گوشتگا پکا بی جنین کہ پاک بیتا چا پجر بانگا پیسر پجر بانگ بی دنگا ای غسل نکتا پروانی استے نیتو تی بکا من روچگا توری پجرا چی رند اختصال بکنتے ای روچگی صحیح ہے ہمیں ڈولا مردین مثال وقت وابی اگن کتی جناب حالت آیا وقت پادت پجر بانگا رند دنگا اختصالی نکتا وقت شپا اختصالی نکو غسلی نکو جناب حالت وقت وتی گڑی یہ کتگا من پاد قائم مثلا پجر بانگا پیسر واب کب پادت پجر بانگا رند اس یہ روچگی بھی صحیح ہے بل جناب حالتیں بل غسلی کتا چا پجر بانگا رند بل روچگی صحیح ہے وتی غسل جناب بکا پجر بانگا رند وت روچگی بدارت وت پجر نمازا بوانی انچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا صحیح ہے کہ پجر داخل بیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری جناب حالت بیتا بزا اختصالی نکتا رند اختصالی کتا وتی روچگی داشتا گا گوڑا ہمیں ڈولا جنینا اگا پجر بانگا رند اختصال کو غسل جنابہ کو آئیے روچگی صحیح ہیں آئیے بدل دارگ نلوٹا و ہمیں ڈولا مردینا اگر جناب حالت آیا غسل رند پجر بانگا رند کو آئیے روچگی صحیح ہاں یہ روچ بدل دارگ یا نلوٹا.